Banyak tu kena sepang corona langsung ya sisa. Namar ngila mat sibun ki bom sultanat. Ki bom sungula ngej bar ki bom tikena. Na kajing le jong sarkar hak sendam belaleng. Henry ngidon kampat banyak tip ni banyak keren tang banyak usial lamet. Am na kajing ting Henry da kajing start. Hak ni kapor ngakwa banyak tu kendiat sepi sepang kenyang jingpang Omicron. Baka pertai kaki win atau udai uwe Shua bangnya sedang akar pa defi Mansubha share like subscribe Nado ba ukaruna sedang Hau Desember ajar kandai na Wuhan China Hadu menta udang pensyong sir ya kepertai berok kawe Kabakam sengaw sirkai kalong Baula ban keladur Bat kiwe ki bormet Kiba kiong mutan Haus nem belaleng ulah keladur komutau delta variant ulah kle bat prateli ki mutation bat layu i bokam serkai bat ukam klan ban sapriang mentapan ngi osngo sia wei pat corona bakarteng Omicron ban sia sngap ya karteng jung basngo serkai sibun Henry tengi ya pe benia ayu ki expert ki ong sepang jung Haka kandai tarik November ajar fui ki doktor kasau Afrika ki lalap ya ukuruna bakhamper bak lebak na ki weipan ki lapak tes berwat benya daitat hau arsau tarik November ajar fui bakat WHO yang bakat Technical Advisory Group on Virus Evolution kelapan benar ba uni virus udai Omicron lani B.1.1.529 Laong ba uni Omicron ulah le komba life arteli ki mutation hadu menta uni virus lapoi hadu life arteli kiri kentup ya kari India kiri ki bakham sakta kadai South Africa kabadan palat sepangut ki nongpang kuei pat ki badan hapo si spa kum ka UK Netherlands Australia Canada Denmark, Italy, bat kiwe. Kabakam sultanar kalong ba hadu menta 4 don kakis penyam. Hari India hadu menta ladon kemba arfwe teli kikis. Kijela kinong ba kibadon kintup ya Jaipur, Pune, Delhi, Karnataka, Gujarat, Rajasthan. Kerkum nakat WHO. Kisymptom ni kidakisin jong Omicron virus lapia hakilai benta ki bakham juja ki longkum ka jingsin jerho thai do kabor mat bat sama kabar ki symptom ki bomju kada khamja kum ka pangrendang thakli penhar dait kisni do jengem ki sempriakti ni kejan bar ka bapang khaman ki symptom ki bakham jur Hilong kajing jenjar, kajing ring bat jing penihar mesim. Omla ban keren, ni ban ki, bat kebapang sedem. Bun ki doktor berkistar wat benya, kilaong, bau new virus ukam parsten, namar batang komba atayo ulapoi sabun teli kiri. Bat ki ongru, baun kam klan kabor, banya kiwe pat ki virus. Namar ba ulakle lang la komba hadu life ki mutation kaladan ruga jembatai bau ni virus unkam kata ya kibla yo corona teng kadan ruga jengkeli kabdang sah ka umdum hatu ni vaksin ubla adep ai ulamu beniada ya uni virus Henry hadu menta kat WHO kampat pentikna hadu kanu kajing sted bau ni kenyang Jepang ula ban penpur ni hadu kanu udan jingma ya uben riu Henry kala kentu bakiri ibadan ya uni kenyang jingpang baki beriu kenbut ya kendon SOP kum ka social distance pendeng ya kimas penkiar na kijaka pajba pentet ya ti bunsin bat ban ai vaksin Sasin ong biang bakini ki kimdei ban penting pesmi yangi
Indre gede ben pelong yangi kiba husial kiba adakar ialah kajong kajing im. Ide ben chania teli hau blay. Kumba ublay ju ia yakari kasi jongi on pelaj yangi nakini jingpang kajing stom. Ublay sibun. Nakloy ben pentip biang sapi ladak tanat sarkar nek tanat kakoi kya ka ajing tip kumno ben yakun ya uni virus Omicron. Stay safe. Share yakni video baki way rukin tip